cyumweru cyiza cyane rero ku bakunzi ba Dani Hambo ndabifuriza kugubwa neza. Tugeze ku itariki 23 Gashyantare 2024 nizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino n'abatameze neza mukomeze kwihangana. Nitwa Rukuji rero na makuru y'imikino agezweho rwose kuri iki cyumweru. Hanyuma reka itenyahera muri championnat y'iciciro cya mbere mu Rwanda mu bagabo cyo bita Rwanda Premier League yarakomezaga ku munsi w'ejo kwa gatandatu. Habaye imikino ine. Muhazi United yatsinze Marine 2-0 hariya mu karere ka Ngoma niho bakinira. Rutsiro kuri stade Umuganda mu karere ka Rubavu ihatsindirwa na Etincelle 1-0. Hanyuma Police kuri Kigali Pele Stadium yahanganyiriza na Musanze 3-3. Mu gihe Amagaju kuri stade mpuzamahanga ya Huye yahanganyirije na Rayon Sport igitego 1-1. Forunga Ntayizamu Munyasenegal yafunguye amazamu ku ruhande rwa Rayon Sport, hanyuma arishyura Hussein Chiza Serafin nawe Rutayizamu Murundi bita bituma nyine umukino urangira ari igitego 1-1 kabisa. Umutoza Niyongabo Amarse nyuma y'umukino ati rwose iyi Rayon Sport yateye shoti rimwe mu izamu ryacu naryo ni impuhwe twayigiriye. Uyu mutoza Niyongabo Amarse ugomeje kwataka ikipe ya Rayon Sport yaba mbere y'umukino na nyuma y'umukino, ariko muri rusange byavuga nibyo kabisa bari mukuri ntabwo ajya aca ku ruhande uyu mushinga nahe Niyongabo Amarse. Hanyuma kuri uyu munsi wo ku cyumweru rero hari imikino igiye gukomeza mu kanya gato cyane. Ikipe ya Mukura Victory Sport kuri stade mpuzamahanga ya Huye igiye kwakira APR rwose mu kanya gato cyane. Hanyuma Vision kuri Kigali Pele irakira Bugesera nabo ni kuri iyo saha. Mu gihe ku isaha 12 Gorilla iza kwakira ikipe ya AS Kigali nabo barakinira kuri Kigali Pele Stadium. Ku munsi w'ejo nibwo umunsi wa 18 uzabusozwa. Ekipe ya Gasogi United yakira Kiyovu Sport kuri Kigali Pele Stadium ku isaha y'isa 9. Hanyuma nuko nguko bimeze. Reka nekeze muri basket ekipe y'ubu ya basket n'umutoza wayo Sal kabisa bibere hara mu gihugu cha Maroc niho bari gukinira imikino ya Afro Basket 2025 qualifiers. Bwa nyine birumvikana ko ari gushakisha itike yo kwerekeza mu gikombe cya Afrika cya basket bolo kabisa. Hanyuma uko bimeze ku munsi w'ejo batsinzwe umukino na ekipe y'igihugu ya Cameroon amanota 86 kuri 83. Kuri uyu munsi rero hari umukino bagiye gukina mu kanya kabisa kuri iki gicamunsi. Bagiye gukina umukino wabo wa nyuma baza gucakira n'ikipe y'igihugu ya Gabon. Reka dutegereze turebe uburyo iyi ekipe y'igihugu ya basket iri buze kuba yitwara n'umutoza wayo Sheikh Salah. Hanyuma reka nerekeze ku mugabane wa Buraya. Imikino ya English Premier League nayo yakinwaga ku munsi wa gatandatu. Ejo hari imikino yabaye ikipe ya Everton yanganyije na Manchester United ibitego 2-2. Everton irabibanza, Man U izayishyura. Arsenal yatsinzwe na West Ham United 1-0. Witwa Lewis Kelly abona ni karita y'umutuku rwose yaje kuba ayerekwa. Hanyuma ikipe ya Bournemouth itsindwa na Wolverhampton Wanderers 1-0. Ikipe ya Crystal Palace itsinda ikipe ya Fulham ibitego 2-0. Mu gihe Ipswich Town yanyagirwaga na Tottenham Hotspur 4-1. Southampton aba batagatifu ntabwo byagenze neza, nabo banyagiwe na Brighton and Hove Albion 4-0. Mu gihe match yasoje ku munsi wo kwa gatandatu nyine match yasoje ejo ni ikipe ya Chelsea yatsindiwe rwose kuri Villa Park ibitego 2-1. Nubwo Chelsea yari yabanje igitego cya Enzo Fernandez, ariko witwa Marcus Asensio yatsinze igitego cya mbere atsinda n'icya kabiri cy'itsinzi. Byose yabitsinze kuri assist ya Marcus Rashford. Hanyuma y'umukino umutoza Unai Emery aravuga ati Marcus Rashford yari mwiza rwose kuri uyu mukino, turashaka ko ibingibi ari gukora agomba guhozaho akabikora umukino ku wundi, kandi turagira ngo tumwongerere icyizere agume hano yishimye kandi atanga umusaruro hano kuri Villa Park kabisa. Nuko bimeze Unai Emery atangaza kuri Marcus Rashford. Hanyuma muri La Liga Santander naho barakinaga ikipe ya Deportivo Alaves yatsinzwe na Espanyol igitego 1-0. Mu gihe Rayo Vallecano natsinzwe
na Villarreal nayo kimwe ku busa. Atletico Madrid irasa Valencia 3-0. Hanyuma Las Palmas itsindwa na FC Barcelona ibitego 2-0. Witwa Dani Olmo atsinze igitego cya mbere, hanyuma Ferran Torres atsinda igitego cya kabiri, umukino urangira ari 2-0. Hanyuma kuri uyu munsi nabwo hari imikino iteganyijwe. Duhere nko mu Bongereza, shampiyona y'Abongereza hari imikino nabo iza kuba ikinwa ku isaha 10 kuri St James Park. Newcastle irahakirira Nottingham Forest, mu gihe Etihad Stadium baza kwakira ekipa Liverpool. Ubwo ni Man City birumvikana iraza kuba ica cyane na Liverpool kabisa ku isaha 12:30 biraza kuba ari ibicika. Arsenal ku munsi w'ejo yaratakaje, ubwo Liverpool nahayeho kugira ikikora kugira ngo igomeze yongera ikinyuranye hagati yayo na Arsenal na Man City. Mu gihe Liverpool nayo yatsindwa na Man City iraba wenda yirangaye kuko yari igomba gutsinda kugira ngo yongere ikinyuranye kiri hagati yayo na Arsenal, dore ko yamaze gutakaza ku munsi w'ejo iraswa na West Ham 1-0. Hanyuma muri Espagne nabo baraza kuba bakina match mu kanya ku isaha 9. Atletico Club iraca cyane ikipe ya Real Valladolid, mu gihe ku isaha 11:15 Real Madrid iraza kuba ikina na Girona, mu gihe match itegerejwe saa 1:30 ikipe ya Getafe irakina na Real Betis. Hanyuma reka soreze hariya mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu munsi hari umukino uza kuba urimo kunyunyu. Ekipe ya Olympique Lyonnais iraza kwakira ikipe ya Paris Saint-Germain, haraza kuba ari ku isaha 3:45 match wenda ari kuba ikomeye, ari kurebye Lyon ntabwo iri mu bihe byiza kuko Lyon magingo anga ari ku mwanya wa 6 n'amanota 36, mu gihe PSG yo imeze neza cyane ku mwanya wa 2 n'amanota 56. urumva ko harimo ikinyuranyo cy'amanota 20 yose Paris Saint-Germain yarayanikiriye. Ubwo rero reka mbashimire cyane, mbifurize kugomeza kugira icyumweru cyiza na weekend nziza muri rusange. Abakunzi b'imikino mugomeze mwenjoyinge ibintu bimeze sawa kabisa, bwo mugomeze kubana natwe kuri Dani Humble.